برز دلال دمت خوش به یعنی گرینگی ال داخستنا پانل که بویرنگی گو بحثا دستور سوریه بکرن چی گرینگی اوی هی حتا کیجان آسته ام دکارن بیجن فعال یعنی اکتیو دوی دمیده پانل که بویرنگی دەستپێکم سپاسیاوت کن براستی میرۆ باژار حەسەکێن منتەدا وی ڕەنگیم تینن ددن پێش ji ber her kes dizane piştî çûna Esed Sûrî ber guhertinê diçe em îro ro dibînin got hikûmeta a intîqalî aynê tişt aynê sîstemê dimeşîne û him xerabtir jî ji ber vê yekê wek meclisa ol û bawerî ji xwe ji destpêka em bêjin şoreşê û heta rojê vê têkiliyê jî tim û daim di hereketê de ye ema vê wexta hesas de gerek em erkê xwe em baştir û ew ê xwe em bêtir aktiv bin di vî alî de ji ber got hemû bûyerê gotê kirin li vir li Sûrî bigiştî bi navê ol û bawerî tê kirin em dibînin mav tê bin pêkirin Sûrî bi yek rengî bi yek alî li hemû welatiyan dinare ji bo gerek îro wek nerîna ol û baweriya li Sûrî bigiştî gerek nerînek xwe bikin yek got Sûriye ewlo qet nayê qebûl kirin خوی بچاندی به دولمندیا خوی عالی بیشن پر اول پر رنگ پر زمان گلک دولمنده و دولمند بونا خوی گرک ام ایرو رو ام سوریه که چاواد خوازن ام سوریه که ام چاوا آوا بکن به همو رنگی خوی به همو اولی خوی به همو باوری خوی به همو کسایتن ایگو که بله ما مستدلال باندور دجوا کده بله دما گو منتدیات ابی رنگی ام چه دکن ام خوازن ما مستدلال کی دوی منتدا و ده حاضر دوی پانیلا و ده آگو هاتیل درخستن کی ته ده حاضر کساته گوته ده ناسکری کینن براستی ایرو ام منتدهان هاتیل درخستن به همو کسایتن ام بیجن مؤثر دهندره جواکه ده سیاسی مالبات شهیده انسان اکادمی انسان بیجن مجاری اول دکار دکن اول دارن هر وکیدن گولور گوکا چاوا کارن گورولک خود دوی منتدیات ابلیز دنگی وانجن بگین هر کسی دما گو اف شخصیاتانا بجهه کی کوم دبن هم پرنگیه ددن و دولمندیه جدن گو چاوا نرین خو ام وک اولو باوری لاگول سوری جیان دکن گو نرین خو ام چاوا ام تخن دستور سوری آن هده وقتا گو حوارك وطني شبه و يك رنگ به يك آلي به گو هر کس جي خوتید نگره بگو من او سوريا كنا ديمقراطي بخور آبابك دما گو ایرو حمو رنگ تتنبن و ما في جنيه تتنبن و دنگ جنيه تتنبن نممكن دولتك ديمقراطي في رنگ آباب دما ام ایرو کوم دبن ام دنگ خود کنيك و ام دنگ خود جگين هم کسی گو سوري گرك دولمند به و گرك ديمقراط في رنگ بي آبا کرن دما ام بحثا سيستما ريبريا سوري بكن دما ام بحثا ريبريا کسایت گو بریغ بین گرک چلو بین گرک چاوا قانونی پیک بینن گرک ام ایرو ام الفر نقاش اینا ام دکن دما ام بحث مبادئ خوی اساسی دکن ده هندری به ملفده یک جوان مبادئ پاراستنا چاند پاراستنا اول پاراستنا هر کسی لگوری باوری خو فکر خوشیان بکن دما ام بحث انتهاکات گو ام ایرو بینن گو سوری تکرن نرینی اول جیره چنه میناکا گو ایرو لساحل چبو لسويدا چبو و هر وکیدن الحمو ام بيجن دبر السوري تشيل خطابه كراهيه اغو ايرو بلاد بنابي اول باوريان ابيا تشاو ام نقاش بكن تشاو ام رد بكن دنگي خم تشاو بگين حمو كسي وقتا بحثا قانون سوري بكن غرك رولك متد هب نفساندنا قانوني جهه خوتيد بگره هر کس جهه خوتيد بگره مساله ام بيجن زانستن اولي غرك نيك رنگ نيك علي به پاراستن جهه مقدس ابيا حکومتی تخواستن گرگ نیساندنا وینا دندره دستوری ده يعني بقشتي امكان بيجن مبادئ مي اساسي حفظ المبادئ ايرو ام الفركم بون ام نقاش ما مبادئ دكن منريني حمكسيج دغرن قوم شاب ملفكي يقدنك دركبن وحم حركز جي خوتيد بقرن بله قالك سباس بو باغاهيا لما مستدلال وين شاود بينن اف حكومتها بغوز جو كراسكي مسلمانتيه الخواكريه وبنافي مسلمانتيه گلک تشتان دکم یعنی گلکی دوری مسلمانتيه و تفد گرد ناوا سوریه ده ریناد کسی خودنی قبول دکه و کنکوژیان پکتینه
ون وک مجلس اولو باوریان د به پانل هاند ون چاوا به کد نرخینن مثلا سوریه و مثلا به حکومت هان و دورکتنا ویج اسلامی شو حرتشتي قود بي أنا سوري بناوي إسلامي أما كيل دو دي سياستي وشتي كرين سياستي برقريج بناوي إسلامي تكرين شخصياتي جو أني نسر حكم جي إيرو جاري اللي بقرا وان هجر ملوا بقرن هريك أم بيجن خلفياتنا حركز دزانو جو خلفيات دسبيك جبهة النصر بون باشا داعش بون أنا بكيف جريدايني كي سيستما قول شامي دمشيني كيني بناوي مسلمانتي باتشتادكن تخازن سوري فيرنجي أبابكن أمشي وقت مجلس أولو باوري أم تأكيد كن أبنرجع مسلمانتي شخوا لجوري وثيقة مدينة لجوري بيجن شاند أخلاق مسلمانتي لجوري آيات بيروز بيتشتها ردك حمكس وحميز دك نوا خده الإسلام حمكسي قبول دك حمرنجا حمو أولا حمو باوريا جو جيان خوش وآزاد هدول درباس بكن دما بحثا جيانا هبج دكن جرك مسلمانتيك ديمقراطي بيشخن دما جو مسلمانتيا جو إيرو شاميته مشانتن بيجومان ت أو جريدانا يناب بعلي مسلمانتي تنية وشوا أم بينا وك مسلماني يقول رجاوي كردستاني بتايبت أم بينا ردكن وقتم قبولنا كن جو سيستم كله بيابا كرن بنابي مسلمانة. بله برسا هري داوية اشتبكم ما دلال يعني نها أب حكومتها بجوزا سوريا تدي ما بحثاوي إسلامتي إسلام بوني كر اللي دبدا ما داوية ده ملت سوريا نبحاجتي جو ناس بكن بمسلمانتيا راست بتشرنجية بشتي جو نابي مسلمانتيا راش كرن بحكومتها هان لجوري يعني ونشاوا بيكيد بينن وندبينن بيوستي ببلاف كرنا مسلمانتيا راست ناكي قالوا شخوا ام بقر مثلا انه مسلمانتي وولاتي سوري شخوا حركز دزانو مسلمانتي تشاواي ومبادئ ناتشي وسرچه اساسيه مسلمانتي بتشري بازي نامه اخو بلاد دك السر اساسي بجن جيهاني بله ما مستدلال دما جو ازبحث دكم بله دما ازبحث دكم از نبحث حمو ولاتي سوريا دكم ازبحث بين نفشي نوغتي جاب خل سرتشنا بكري براستيجي بنجها ويتنا تشن عجيب البيش ياخذ بينا از بحثا بين نفشي نودك شخويا جبو نفشي نو وك مجلس اولو باوري يعني تمو دائما تحركتي دنا جبر جو وقوت يعني كرياري جو تكرن تشتي جو تكرن بامور ان بيجن وك فكري وك شاندي سر مجي ان بيجن زارو كما يا مجي ان بيجن جواني مل الهندري السوري تخازن فان ادواتها بيشخن بدريا مسلمانتيره يا ان بيجن قال لك هارو خباج بوينا تكرن وك كونغرس اسلام ديمقراطيك وك مجلس اولو باوري جاركي ويناي جو فيتشتهان رد بك وجبوينا جي تم دايم حركتي ده بتشالكيا بك مثلا ان بيجن خطاب الكراهيه وهر وكيدن جي قرق بلافنا بالنامه راست انا جاليك دام بيجن علي را غاندني برخورت انا قال لك وسائلي وينا هي جو تشوا اسلامي رجدكن بفان ام بيجن انتهاكات ومجازر جو تكرن صراخه سوري ده جار كيما يجي وقرق ام بينا رد بكن ام جبوينا جم تم حركتي ده من اسلام راس بدبش بله قال لك اسباس دلال خليل عندما تكلين دبلوماسيه مجلس اولو باوريان تباوكي زندي جي بانل ديالوكيا باجر حسكه لقال محاضر بو مالتا